Jiena m'għandix dubju li hi grantija tal-Prim Ministru u li l-Prim Ministru ma nemnu assolutament xejn. U ma nistax nifhem kif il-Maġistrat ma jistax isib konklużjoni illi tinsix. Il-konklużjoni tal-Maġistrat mhix konklużjoni ta' qorti finali. Kull ma jrid isib il-Maġistrat li hemm biżżejjed it-terminu legali huwa prima facie, at face value. At face value hemm biżżejjed biex dan il-każ jiġi investigat ta' kull ma jrid jagħmel tal-Maġistrat biex ejja nkunu ċari fuq dal-punt, il-Maġistrat mhux se jsib ħtija jew le dik eventwalment jekk ikompli jimxi il-każ. Però ħanajdlek, jekk għandek whistleblower li tkellmet, illi rad bajnejha, illi kienet taħdem f'Pilatus Bank, illi rat is-sejf, rat id-dokumenti fis-sejf u titkellem hi. Jekk għandek rapport illi ġie ppubblikat fl-Independent tal-FIU dwar Pilatus Bank illi meta taqrah tajt dan li qed jgħid ir-rapport, isaħħaħ lil whistleblower. Għandek żewġ elementi lil min temmen dawk iż-żewġ elementi jew lill-Prim Ministru li xeba jikdeb 4 snin.